Your name again. No, it's Name is Wahid van der Ros. Wahid, hoe het je geschreven? Wat is er geschreven vandaag? Life Science paper 2. Life Science, en hoe is het gegaan? It went okay. Huh? It was. I can feel I'm failing the subject. It's just the way they asked us the way they asked us the questions. It confuses you a bit, but I cope. Ja, ze zei, dus hij verwacht een goede result. Of course, Ze kon al die vragen antwoorden en of Ja. at least proberen antwoorden. I tried to at least. Now, what's the difference? You're saying you wrote swak and you're saying you wrote good. So it can't. We have different. Hey teacher, gave them extra classes. Wat is jouw naam, man? Alle manier, alle juffers hulle extra klasse gegee. hulle kry extra. We came, we like got En ons tuition kom aan staan met before. 8 uur struggle, want ons staan met 8 uur, dit was hy juffrou man, so julle pos, die juffrou. Oh, paparazzi. Nee, ek is ook goed. Het was 'n struggle ja van graad 8 na hulle Van is aan graad mekaar 10 na different jare. Ek het die een manier weg Elke en stuk. explain die ander manier die Kijk weg dit met different. trots, weet Hoe was het op iets manier? Van graad afval. Van graad 10 af Van ons staan op van 8. ons die Ja, vat gepiek. graad 10 afval. Ja. Maar ik heb die juffrouw van graad En 8. hulle het hy juffrou vir So So daar is die verskil. Ah. So die juffrou ken, julle ken die juffrou And she nie. gives us after classes. Het ze willen na klas school ook gegee? Oké, en voorbereiding en so. Daai manier nie vir ons voorbereiding nie. Oké. So die difference is eintlik die onderwyser. Ja, daar is dit. En ons is